Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puleru Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentag step. Ka jingelap election kala Shongshit Bha Hagajla Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala bat Puducherry. Palat lai pulak kandai pulai hajar mut kibreu kila syem ketika yada nak jingpang COVID-19 ha India hanen kesngi. Bat mentag kesngi ke pertai baru kowe ke rakhe ya kesngi mi pad uji sukres. Hashwa bengin ai ke kubor ke babnya kani kalong ke jingpen bana ke badan kam. Namar ke jing kieu ha ki bayo ke jingpang COVID-19 hagari ngi kerpat ya baru ki perlok nong snap banom kensting hendrai ban bot ya baru ki kendon. Bat ikito baru beradap sausan senam karta seneng bagian syem ketika klem keno ke jing artatien. Ya dai la dia ke babot ikini ki lightly ki jing petha ki basuk. Dengi ki mas penjengai iwe ni iwe da arpro bat sat bhai la kikti bat wat kata ki khmat da ka kti ke pajabo. Ka kubor ke babnya. Ka jingelap election kala Shongshit Bha Hagajla Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala bat Puducherry. Ka jingelap election na kebenta ke balai jong ke jinget hap vote kan kot la shibet janmiet. Ha West Bengal ke jinget hap vote la penlong haki pra benta kan Bha Hagajla Assam la penlong haki lai benta. Ka jinget hap vote ke benta balai kan long haka hendru tarik menta ubnai haki sapau teli ki constituency Hagajla Assam bat lai puai teli ki constituency Hagajla West Bengal. Haka hendru tarik hi an penlong ya ke jinget hap vote ha Tamil Nadu, Kerala bat Puducherry. Haba penlong ya ke jingelap election ha Tamulpur ha ke distrik Baksa Hagajla Assam hnen kesngi. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ula kentui kiseng le no ban eno e ke jingi snam bat ban no senyang ban penlong ya ke Assam ke Atman Nirbhar ne ke basyania haladia. Ulong ru bag sarkar ke tre ban pentre kam ya ke Assam akod. Menteri rang ba ke Jela Assam Sarbananda Sonowal ki Menteri Sarkar Pedeng bakenthop Yuji Tendra Singh badu Anurag Thakur ki layalap election ha ki jingelang patba ha ke Jela Assam. Kumbah nyau klur lai paulak sanpusa wajar teli ki tika yada nak jingpang COVID-19 la ai kari India kat hadu menta. Ka tenat ka kot kakya ke Sarkar Pedeng ke thu baya palat lai paulak kandai pulai hajar teli ki tika yada nak jingpang COVID-19 la ai shiki breu hnen kesngi. Ha kawai pat kaliang ke jingdon ke bakot nak jingpang COVID-19 he India kalong kandai pulai point lain riu nak shispa. Ha ka batang hnen kesngi palat sapusa wajar ngut ki breu kilakot. Kajindan ki breu ke badangdon unu kunyang jingpang ha India menta kalong kumbahan riu lak sanpu prahajar ngut. Kibiyo thamai ke nege jingpang pat kidon palat ya ka prap kundai hajar ngut. Kibala klat nin kesngi kidon nyau spa kat sau ngut. Ka Sarkar Pedeng kala petha ya ki jela ki bakiyo ha kejingdon ki bayo ke jingpang COVID-19 banshim ki lat ki baperkheng bha ban telakam bat penduna ke jingpang bat ke jingklat da ke babot iki kendon. Kadwai teli ki jela bat ki Union Territory bakenthop ya ke Maharashtra, Punjab, Karnataka, Delhi, Haryana bat Chhattisgarh kidai ki bakiyo bha man la kesngi ha ke jingdon ki bayo inu khunyang jingpang bat ke jingdon ki baklat. Cabinet Secretary Rajiv Gauba bapeniat ya ke jingelang bat ki Chief Secretary ki Director General ki Pulit bat ki Secretary ke tenat kokot kakya jong baro ki jela bat ki Union Territory. Ula batha iki ban kentiu ya ke rukom tes kenang bantek lakam ya ke jing sapriang ke ke jingpang. Labtha bala kumno ya nyopo nak shispa ke jing tes ke de ban long da ka RT-PCR bat ban bo ki containment zone bat ki micro containment zone ban khanglat ya ke jing sapriang ke jingpang. Ha Meghalaya arpusangut ki breu ke leyo thamai ke jingpang COVID-19 henen kesngi. Badakine ka jingdon ki bedangdon unu kunyang jingpang kat hadu mentah Meghalaya kalong prapu prangut. Nakini ki bedangdon unu kunyang jingpang sanpu prangut ki dei na ke distrik East Khasi Hills, arpu laingut na ke distrik West Garo Hills, hendreungut na ke distrik Ribhoi, bat iwei na ke distrik West Khasi Hills. Ka jingdon ki baklat hadu mentah ke jela Meghalaya kalong shispa sanpongut. Namar ke jingkiyo bon ke bayo ke jingpang COVID-19 bat ke jingdon ke balayap syu ha ki khindiat sngi balalet ha keri Bangladesh. Ka sarkar Bangladesh kala penbana baya ke jingkhang dam ha baro ko keri an penjari biang nadu la syai ke sngi. Ha bakran he kinong pathai khubor ha Dhaka nen ke sngi menteri sarkar Obaidul Qadir uletho balashim ke negarai namar bu unu khunyang jingpang upor stat bha bat kloy banebet. Menteri ula kentui ki breu kari Bangladesh ban bot ki jing betha banyada na ka jing ebet ka jing pang COVID-19. Kani ko khubor ka wan chapi na All India Radio Shillong.
lai tali kijing mlian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dang mas ni jing dak mut bat sentur. Penjingai iwai na iwai pan habai dan lang haju. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakamat bat le kita bunsin. Tungu ni trailang bani lai persya ya kijing pang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ngina beteng biang ya ke kubor. Mentah kesni ki Kristan hakaleng ke pertai kira ke kesni mipat uji sukres na ke bayap ne ke paskha. Ki Kristan ki nget bau jisu layap na ke mentah kinong pop bat ulawan na beneng sepertai ban pen em ki kun benrio. Dang ha kesni tok diang belalet la rake ke Good Friday ne kesni tok diang bakut bat ki babun ki yang mani Kristan ke la penlong ye ki jingeseng bat nen ke metru ki yang mani jong ke balang Katolik ke la penlong ya ke mas pet ngor paskha. Nega step pat ki don ki balang ki penlong ya ke sunrise service. Mentah kesni ki balang beper ki penlong ya ki jingeseng ban rake ya ke jing mipat uji sukres hakeleng kenong ba Shillong bat ha ke jela baro kawai. Ulat kejela Meghalaya Satyapal Malik ulapha ki jing khublai sngi mipat uji sukres syabaro ki breu kejela. Ulong bakane ka long sngi jong ke jing kermen bat ka aimen siam ki breu ban em ke jing em ka balen la de bat ka bamap. Menteri Rangba kejela Meghalaya Conrad Kongkal Sangmaru ulai khublai ya ke sngi mipat uji sukres ki breu kejela. Ulong mangide ban long ki besngongo bat ulong bakane ke jing rakhe ke de ban wanra ya ke jing sedang ke batamai ke jing roi ke jing job bat ke jing kemen. Ha Asam ke Kongres kala penlong ya ke jingeki inen ke sngi ha Guwahati bandawa ban penstom ya ukurtong ke seng BJP Piyush Hazarika halor ke jing keno ba ula berngam ya uwe nong thok kubor leng ba ke telefon. Ka Kongres kala pha da ke dorkas halor ke ne Chow Chief Electoral Officer ke jela Asam. Ka Kongres kala keno ru balalap ya kikor electronic voting machine na kawi ka kali jong kurtong ke BJP na ka them barak. Hapdeng ke election ka badang long ha kejela Asam mentah. Ki pulit kali okurup ya ka pisa thok basong dor khatar point san lak tengka. Halor ke jingtip ka bakilayo ki pulit ke Asam kila talasi bat kilayo okurup ikane ka pisa thok na Jorhat. La kemru yo we breu ha ka bedai bat kane. La yo kubor bo uni breu ulara ikane ka pisa thok na Nagaon bat uthu banej ash ki breu ha ka nongba Guwahati. Menteri Ketenat Kakut Kakia ke Sarkar Pedeng Dr. Harshvardhan ulai ke jing menjur ya ke National Policy for Rare Diseases arhajar arpuwei. Ya kini kemat rekam labu ke website jong Ketenat Kakut Kakia. Unong ai kubor jong ke All India Radio ulai tu ba kekenhuan baterai ha Ketenat Kakut Kakia kila judawa ya kemat rekam menyadai ke jing pang ke bakhamper lakat to kat nepor. Kat kum kene gamat rekam ka jingtmu kalong ban penduna ya ka bai sumar na benta ki jingpang ki ba kamper bat ban pele jingmod halor ka wat benya bat ikerukom sumar tenrai bat ka jingpenmi bat jingsnai ki dawai on boru ya pratli ki jaka sumar ban long ki Center of Excellence kini ki center kinyo ek jingerap pisa batang sisien bahdo sanklor tengka ban kentiu ya ki rukom sumar. Menteri Sarkar Pedeng Ketenat Environment, Forest but Climate Change Prakash Javadekar ulong ba ke sarkar kan penkela ya baro ke bulb basau pau hadu andro pau watt syaki LED bulb nang ni syakman. Ulong ba hi kendrio snem ke belalet ke sarkar Narendra Modi kala bujli ya ar bilion teligi bulb bapen me ke jingshai syaki LED bulb. Ulong ba kene kenyarap ban penduna ya ke jingmi ka karbon bat kenyarap ru ban tengka ya ke bor. Ulong syok bak India kala penduna ya ka jing penmi karbon da kumba arpun rio nak sispa bat ka trishitom man penduna dalai pesan nak sispa kada kesnam arhajar lai puwei. Bat katu ko kubor kala kot agane ka step ka balawan shapi na ko All India Radio Shillong. Ni penken mawi piki nong ngam bah ka por prabajing na so baga Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ketin Hindi ka banbot ka kubor ha ka ketin Pareng ha ka por prashteng. Ni penken maru ipiki nong ngam bah ka por kendai baje na ka station pinyo ka kubor na ka tan telam mingi ha ka ketin Pareng. Ka por menta klada praduna san minute.